Dumilani mahamazangu, Dumilani salibonani lonke emahlabezulu. Ufuna imbambayila bathi ngamabhatata. 50 rand this packet elibona la. 50 rand nje. Sifake nama order. Ibhakede marini ithathe emsebenzini imali ibhakede 250 packet. Yeah, 250. 10 liters 125. 125. Ofuna amabhatata noma ofuna ukuthenga lingatholakala kuphi baba Msebele? La ngithi phone number lapha igroup ku 0632393999. 999. Yes. Siyabonga kakhulu ofuna amabhatata sicela lixhumane lo Msebele. Noma mina Mr. Halakacha uyangithola all over emagroupini. Uyangithola ku +27 84 396 9093. Amabhatata siyathengisa. Avuthiwe. Amnandi lawa wafaka ushukela. Ngiyasibona abantu bethu balima amabhatata kodwa mawufika ulipheka uzaliyababa leli silivule salitesta sali approve sithi mabhatata uHalakacha siyabonga.